W01 W02 bisa won yen kan kire wo amane a wo kom yawa wo namu womode amemene fi and kwa adwuma soldier for wo krom ha womode they go to work with pain. So when I was shouting say hey Ghana forces ready for then hamadin no people did not understand. They thought that I was insulting them and then appear am ye na ye who say na BBC a nyansa nim we there na catch up say wo helicopter and military helicopter radar monitoring system enye adwuma asem we are making minja ekada and nobody radar monitoring system na wo helicopter mu ye adwuma enye adwuma madwe hu ben person no be kwa Bible school ba dimachi etinyami bu Adam mfe obofo de bu Jacob mfe ena Yesu so ye wall ye de pia wall ne mfe emfe miensa madwe hu eti den ti de bibia ye yo no na helicopter isi ho say Abraham ye say okwe ba onko bimu say katro say ka we wo de tuko dwombra na ka ikodwomba enko bimu a na ka ne den na wo ho the Shatania were by because of Ghana Armed Forces last year. Because hey, Ghana Armed Forces ready for that. How about you? Mukai Sasam no, Mukai Sas statement no. And I'm refi. Me refi here. Assembia meka biano. Me review. Minimdienti America. Mukai Sas say hey, Ghana Armed Forces ready for. Madri nyema Mukai. I knew what I was talking about. Because the soldier di no ho. Say, who may a politician na soldier and soldier. Fresh soldier for lance corporal, sergeant, staff sergeant, major, W01, W02, bisa won yen kan kire wo amane a wo kom yawa wo namu womode amemene fi and kwa adwuma soldier for wo krom ha womode they go to work with pain. So when I was shouting, say, hey, Ghana forces ready for then hamadin, people did not understand. They thought that I was insulting them. And then appear, I'm a young man who say, na BBC na nyansa nim. We are there now catch up say, oh helicopter and military helicopter, radar monitoring system and yajuma. I said we are making minja ekada and nobody can ever convince me otherwise. Say that radar monitoring system now what helicopter mu yaduma enya juma. Eti helicopter na no mutuo no Ghana fo yi na ye tu no kwa. Say nyame do sa de meka no nyame do ko. No do ba ye de nyame ase. Abraham radar monitoring system no enye juma RMS ni enye juma ETA no mo de ye juma estimated time of arrival and no de ye juma eti helicopter ni 2 feet gran yes yo 2912 na ya cho bukum any radar system biaso eti helicopter na no mane buama Dr. Samuel Sapon, Dr. Mutala Mohammed, Honorable Muniru, former Minister of Agriculture and then the current Deputy Minister of National Security, Samuel Abuaje, 3 military officers ni nanu. Mamin ka asem we nchira mo ne na radar system no nyadwuma. Even one of the rotor was not working. Ya brabo dey say oh wait oh car way captain we dey trim sada car ne tie ne tie o e betu do akwa do abasisi a oh we dey sese ya na tie we dey bunte oh e do oh hwɛ last month say ya tie o ne de ko bai oh hwɛ no dey mo dey mo de car way di agro car way sada tie o
Edno poto. Ebe kwa basisi ya. Now, you are being convinced. No wakwatinam. Na edo koye no wama. Kompo wandu na edo waba. Wandu. Oh, sa, adewe, captain, producer, bra. Adewe, captain, say, adete, wait there, yeah, sa, what the diagro, captain, say, kawe, sad and sumate, producer, wanya, edoba kwa, ha, fafa wife and baby, edoba kwa basese ya. Now what them? Hey, owuo na ekoso nipa nwotwe no. Eye obi aya. But the yemi yane say. Eye den sa helicopter no na yen grounded no. Yen decommission sa helicopter no be sin there. Say enko the last flight bra, enko last one. Last one na enko no. And you be na area fi say squadron leader bi team. Last one na enko aba no. Na ye refi. Say na sergeant be at him. Last one na aircraft no. The area officer pilot to be and they call. Last one na aircraft no. The Ghana for yeti o mem ha no. The area officer mani bo about him or the defense minister. Last one na aircraft no. The area officer environment science and technology minister at him be Dr. Mutala Mohammed Otim. Last one na aircraft no. The area officer former Ashanti regional minister. Former Ashanti region serious fraud officer. Your officer former Ashanti region KMA boss Otim. Former State Housing Corporation MD Otim. Your referee say or your NDC currently is the first vice chairman, second vice chairman Otim biana near referee. Yes, uncle last one mara. Last one now, the officer, the acting deputy NADMO coordinator, national coordinator, not me, uncle last one, mra. Last one now, uncle Mrano, the officer. Honorable Alhaji Muniru, former Minister of Agriculture and the current Deputy National Security Coordinator, not me. Papa we, Abraham. Once a President Mahama we fuo pa emfuo bebre. President Mahama fuo wusimu abayira. A very huge farm. Ono na ahwe Mahama efuo so saa besibeti ayewe. Eti yesi flight no nko last one no mra no. Na yenim se Alhaji Muniru Otimbi. So jadi pani bi owo krom ha bi anim say sa helicopter no asem wo ho eye bi ya as a second by now heads are rolling yet been train. If it's a Bible not demonstrate, I'm a yatia say you the nipa and the janipa. Anytime man fails to recognize knowledge, God steps in with his prophets. Temibium. Adebia da nipa be feed who said nimdia ewo hono ene nyame tisim ewo na nkom shefum. Ghana for Adewe na avoidable. Helicopter ya tito yi na ni kwase si. We could have prevented it. But naturally ya be before. Ya ba catch us say oh asem be si de we ho hwea enye yi. Who told you that lie? Just Google the number of military helicopters are atiahwe wiase mu ekum defense ministers. So benya bia. Pacho Google. Oh yeah, before oh nyamina na dema nyamina na eje
I mean can say mo enchirebo nyame o mema wo chop money so wuni ma me ka kiro aya na yese wu bebere wuni sika yese nyame na hwenipa on hwe obia amo bia ndada nyame onye chef ono aduane e wo golden tulip no akwaji bia di so wuni ma me ka kiro ene baby nyame bam ye emra enipa nibudie apem na enipa ahyeda se onfa nimdie nya adwuma sa wo hyeda se onfa nimdie nya adwuma nyame omam because that is lack of knowledge you will perish enipa wotwe awi meda I told obi onimi bia enim sa makase ade we yes no meda. This is not an accident. This is murder. This is murder. This is not an accident. This, what happened, Abraham, a murder. And your accident to tongue Ghana for ye kum nipa ye yankasa soldier from penny for any your memo penny for Ministry of Defense any military intelligence unit ye ni ye kum won and your accident a murder a woodie. Who said nobody knew say helicopter in your papa? They knew. When I saw him say home military, how can you tell me say a military helicopter, any radar monitoring system? How? And you allow such thing to fly? The rotor was not functioning properly, and we allowed it to fly. This is a demonstration of how young officers in the Ghana Armed Forces are treated. When a dead deep challenge say a soldier phone kuma and war a juvenile yen fa won ye hwe. Then they don't me. Who could be a soldier ni or a post ni fire service ni immigration prison academy SEPS nessa osoria no pedware so you ukuru so you yere wo maame wo papa busuani wo dofo bi osori dware na hu se wa hye uniform na odi boot ne to so a ma wo ye mo nhyehyɛ wo me catch you so wo hye soldier ni oh no na tifie postini fire service prison officer immigration SEPS even national security na so soria no pedware ana wen dware mpo na ofada taade hye e di boot ne to so pe sister so ye wukuna me man pressure bra so ye wo yire a men tete no so ye oba uba me o papa enhana dwen efri se adwuma na okono. Hey, you got no idea. Adwuma na okrono. Adwuma na okono. Abraham, how many presenters and the way behind the microphone da? What be that? What is a presenter be to say Captain Smart here? Me mic in, me mic in and a half a what is a presenter be to studio? Me de minyan TV, ABSC, I don't know. So to studio, well, we trash with studio, well, me who be, me TV. But so Jani, et me Soriano pa, or quite Juma, they are catching say, baby, BBS, baby, eti Bomadiana Fatuo, go and fight armed robbers near Buntuo, Ukutatuo, near Buntuo, near Kuno. Possibly,
fighting armed robbers ne ya bon tuo so kutatuo no wawu tuo ano fire service ni was sorry an party sa abaye ayese no nkodum gye wa fra atwede no fisoro mountain abaya ni fisoro abrosanya toso enan na ofiso ala ilala na oba efisoro ne maame awo mama mienu ono ne oba ba ko pa obetumi ya wo ma ne maame ase atim na busua no ase anhye na ofisoro abrosanya toso nan so na oba de na pampam abesi fom dwa na ne koma bu na wawu besi na me no kai mawutoi Ghana National Fire Service atwede na omudi dum jeri na no I expire ba so mo kwa kodum ja eno an mo san de ko omai be ni ebusafo omai be ni eno a anti bi nyame nhira her radio stations e wo krom hani TV stations ina obi akodi group CEO and Kobi workers na kode nam ho say ya the flowers say koto ho but the no yen de na yen de ye group CEO na ankasa e jai in the board meeting na oye who the gravity of asema esidu e di yanim e ma ye koye the flowers ni bi ekokoto ho wo hwa antibi ye ni a wasi na ni nti wo na ni kokko aye because Mutala Muhammad there saw TV3 ani meboa that gentleman is always here with us Mutala eyeni onweni almost every Saturday our key point is what TV3 such an innocent promising young man where and yes sign a negligence this is murder. But with him, Sada Ghana yet here. As some say, ye tata a D4. Hey, I mean, can't President Kufuor, Abraham, President Kufuor, Otia Konyaso. Ye, Quaquatu, Antimina Dasso, Onwa, ye, Brady Jankopo, Mammy Wepa, a second woman 23. Zaju. Gwade wo kaka na ataru asaka tibia fe no 23 na kiye na yakopre ho ne ya hwede obenwene di onu ana she da di animu e ma ye koye ma nyame nhira ododo Adame J.A. for 1996 on winning prime minister no obejasa president no and anti Grace Mrs. Grace Mensah because anti Grace di kunu your friend Opia Mensah and anti Grace eka ye wo October 1996 na ye mpaibo kase that day open near wo LW Edumfa your friend Kofi Hallelujah. Kofi Hallelujah. Ya frase anti Grace abedru santi bedru asore dem e wo mpaibo ya wadam paibo a ida say odru ya say the channel say the edu e no ye MC a no wadane microphone anti so ba odane mic na eba na ya wo doctor bi ewo Cape Coast eye mi refi di nsesi medical doctor bi ono yare yen ko wu ante na hwe do man te apo medical doctor wu no Cape Coast kokko kama yi eti anti Grace bedu asore dem ho no obedu ya na Elder Kofi Hallelujah anti Grace abana man maika
And or done in any share baby instrumentalist in the yet no. And no pejaye. Yina ye, kamfuno. Wa sorry, Yesu Christo wa sorry. That day no. Na ye chairman dada. When you the baby ko. Me oh. Was it I think it's Matteson. Chama yeboa. Afa no bi ahwe Elder Kofi hallelujah. Na Kofi nyuma na outway. Anti grace about to susumu nyumi na ma minje mic na wa sorry Yesu Christo wa sorry odinku ni ma brena sorry. Yina ye Elder Jayo. Chairman to ho no. Apostle JB Achat wa ye nani say or Kofi hallelujah. That time na Pastor Piedu and then ye Abra Asebu Kwamanka say district pastor. But then nani wa sorry Yesu Christo wa so eti ye instrumentalist na ye din ye to that day na okele na board drums no and ye papa be friend Matteson obo lead guitar and na oh papa ya no obo lead na du ana ya omo din be refi on obo bass and na Pastor JWK Saki the babema on na obo keyboard obo organ ewadumfa Yehu yasa nyon na fa obi a wodem ho sa akom. Nense moi wa chairman yebo a onsa Pentecost bia panyi bia nim say chairman yebo a ontin si dwom onsa. Asofo ni apostles ni na besi from akosa no gina ho na oye nsa de say. Bodin sem sa onsa. Chema yeboa onsa. Yeboa onsa. But mysteriously that day he stepped down. Eti se chairman esa the way all sad obedi na chi no wasua. Okoni nya. Boko owie ya na anti grace. Tisi from na oyi akata so na akata no odi twi from odi di mirika e wo mfimfi ho. Owie ye no ena pastor Apiedu ewie na ansa ye wadam paibo bia no ye asori e wo fom ho bia nsuo ne nyame ahira so no ye ton no ansa nwumra no yaba soro na oka se nyame ama na nwum wanto nwum no waase ho enwumra no Kofi hallelujah de mic to wa no pagya ye oboa o ontimi nya wo hwe oboa o Jesus said dinkunim enwum no nyina ni oboa o ontimi nse wo da oboa o Jesus na fe adane mpaibo wodemo anti grace story ye no say so onimo so onim de si ye na me ka kire wo no say sa santini na ope president edi no ye nkopane mre no na anya obewu okwam 1996 October minim said the shantiase ne elde edu tiase so Kofi hallelujah tiase edumfa won na ekoho na obi anim. You know what Kofi did that time no mobile phone nankasa ni social media no wo he won na wo ho mane ba ko ne friend ma Julie and won free Kumasi baaye ne ye nam ho no quickly we got the old boy Kofi wan kasa anti grace pedinsem sika na age obai ena ode ahataso white bi ekata ne ti na oyese ochechire na oka kire ne se owuo ni de yetwam bankunim abotire ne so enya afi we je Kofi tiase onwui bisa kwame na batels sameboa you see 2000 elections in yani je Kofi that time na pese ye yes MPP and fill the candidate bia ewelembele eti e de lembele Mugabe ye fa say MPP former national chairman ye fa say Fred Blay
ya kwaye campaign or Western region na ye yeba and ye mami Gladys Asma enya call that time answer na obenya call no ano den. That is the only time I mean who said campaign convoy ejina Quentin fee. Say maame na o ka tell say ni no. O se bra. That time na say ye ntem tifa kumase na ye kwatafo. Ekwa campaign. Nanso ayedenya ye befa eye yamuransa kwa na atwam na yakokumase ana president kufama ye mane ye then see odu ye no antigres na o cha aduane obi o ni madumfa bia ni masama meken antigres ye aduane ana ya odi bowls asiso enti se amutu a yetimi bon mutuo be 500 emutuo bon bowls be 200 ti for the bowls free wo mfie e ba beje aduane asama meken obi o wadum fa bia ni masama meken yari te ku fowura mu ha putupuru and you say that day ana ante ode eta tapori esa ebroni ofi Canada komba ye no no ka kire ne say wo ba ha wo de anidie awala de anyidi mam nti wu egwan do no wala na bedi na emom me hu de wo ka etim malu kwa adwuma ka no wa munumunu na fantina antigresi ka na mu odu tete ku fonti asema wo kana se mala me hu de kwa adwuma na wala na oponele azibi wala oponele wote ase sa abura ni ka cho se bibi da oponele che se bibi da pono no so na wala nje wala tema olokwan wo ka no amumu ena yeda ye ni ese so bi kirem yie me yete ase na nti ase ni ye adwuma na nso na antigrace wonwum bi a oto se du yawada na ye beye ye yawada sore no ba ada ejade womu no dan yawodan kunim de hinna kunim de nti antigrace so ma ye kofra edadu edeshen kofi hallelujah antina nesi na no ye mekopani that time monto sanimi dan yawoda kunim de hinna hey kunim de hinna yeah kunim omto sanyo ni na owie no sanso de afi de wa mfantima na nkata kofoti na odigu ni kum na oseko awala asanti jimi se ya no kasa se ya na antigresi kana sam ko obiara ni ntum nyo wo ka no obomunumunu na na liwu wo ka no obomunumunu na wala ni wu kufu ankasa antigresi ko school da kufokoi yet your mayimu a edu baabi no wahom he enkomshefo bi o ha sabe wo mo hye nsam hunu nkom meje anudi but I want to use J Kufo as an example. He had errand boys as a komsheni bi kase hey Kufo say ni say ye ne ye koro no ye ko bi sase nti say enti old man why busy enti then say yes so okay any ti yeme yenko na yaye say yampa say nyampa ye be di akire na ye be yo efise enye komshefo nyina na hye nkom free dame ho obi a wo ba bi a ni tumi free ba obi tumi ebetumi edumuja obi tumi ebetumi ajiwani onyam de nipa bi somo no se ode frew ba otumi de yaw bibi Honorable Kwame Nabatels minim so tiase a Mr. Satan na ma Kwame Nabatels ko better do fa na wotwe be dry fasting
Kwame na batel so tiasa mumusa no so tiasa wo no ma friend secretary smart about in say den na ma okopia adumfa sente sa na sankotiasa ha akokɔ dada mumusa Kwame na batel wan fa ni agro madwen yam say boy politicians oh okay say obi catch na wo say bon hwehwe Captain Smart mame na me wa asem bi kana so me nka na bonten ntina obi apese o kire be say na obi animo ma ne bo ama. Why are you attacking the said prophet now? Odi watem asemone be no kan onu kwan pam say onim di no ntina obi say why na ye current defense minister mwa mo hwehwe ne mame as obi body and obodi no bi to aso. Why are you attacking him now? Etoda yadwe ye yense ya ko school he wujidio sunsum sem wo ho say ye black sunsum sem say ye white sunsum sem wo ho eti no bi anim he enkomhye na wo ho no ye wo petem nkomhye ye wo kokoam enkomhye ene wo adaiso mo fra bi trans ne hwan mo fa mo brofo nto nchen ene de ye de so dae enkomhye ye hye ne petem ye de petem ne si ano se wuni ma me ka kire wonne you can be a president, MP, speaker, then enkomhye ye hye ne petem ye so ano petem Edia yehunu kokoam yeswa no kokoam ba question na me busansa Abraham so wo so daya eno yeswa no say aje wo combine petem ene kokoam e kabom etime nya wo tsa wo ya ajeman wo ya kokroko wo so che obi aboy masa e ba no huhum sama shut up maybe toy me nya huhum nipa ba woni ma ade a se won kom hye pie badwam na se enye papa na ye bone a de amani si a no nye mpaibo woni ma de kunu eye ni die eni obuo but we don't know and me chere trek no minim me wo hye me hu kom na ye ntro me hu enti sofo bi ka kire me se me ye bebom 237 2021 ebe kwa wie ne abom 237 pacho maje ohini bi yire wo kurum ha sabe makwaje president yire kura nti ebe bom 237 mimu so okan kwa asem ebe tatia no TV so no radio so no so ankrofo be ka chem say caution enye prophecy because me call Pentecost sorry am da call Pentecost na me call Pentecost ko se me kwa me kra echi no ya mama bompa yehu minti I can discern to know say we emfiri nyame na we efiri nyame bisa a prophet e wokrum ha wo maka masamo ko de na mafrɛw ko de na mafrɛw papa memra ana wo ye ho adwuma say won kom sheba et said ye Nathan ekɔ David ho no enye mpaibo ne si ano eye nidie se wunima me ka kire wonne enkom hye ye owuo eye yaw eye amane eye nimguase enye mpaibo ene ye de so ano eye nidie eti David Nathan called and Abraham mauto or say ohene oh nyankwada no so aje so na David has started and ho na konwam okunkumba o say he ohene se ya me no ka say wo ho eno ye kokom nkom hye eti wuntimi and the Bible troye eti wuntimi fan to petem nkom hye ho because David entimi an kire yen eno so mpodo enye nkom hye eya afutuo
If said David who ye, and a Nathan so who ye, say a branch here David no. We come here, our kuano, actually here. And when you come show Abraham, it happened, a reality. And then Yami catch and say, Kona Koyina Tain. Okoya no so hene. The Bible no yan kind ye. They see here between David and Nathan and your prophecy. Because it happened under the nose of Nathan. Okoya no di nyansa samka. It is a biribisia. Now person ukoyi or hene asutiria ye di nyansa na eka. Etire nyame nsuma evangelist. Any pastor bia enko or hini bia nchenda or suma prophet because we a prophet as say we give nyansa we the Kenyansa sem o say ohene abante bi wo wasase so ne ho fe ne ho dene o san so usika onu owo nwan bebre nkukọ bebre mponche bebre me na me de mponche ne nkukọ na ka ho me kan ma what ase yi na ntwie bebre na Abrante bi so te kokom baako ono de ni dwan baako ni nantwie baako na kokọ baako pe de owo bebre no akwa akọche de oni bi de baako pe no wakunu David say oye ni papa ni ese kuno ese yen say Nathan te hodin Bible na ntro ba me gidi ye say se nankrofo bi won ohene ne ho a obeka kire won se mumpie na esan said Nathan ada ne ho adi won nyame asem mu nyame suban so ene konkro ye ne no kure kanti no bigiri ye se ohene ne betie bema nipa ni na afi ne nchen if se Bible na nche se ne dom awo David nchen ebra Nathan eyi na ten no eti woni bi oye o ka kire se ene nana ewa. What did David do? What did he do? Bible na say osuye. Etoda yesuye ni die emanyame. It's obi to be ye worshiper na osu. So sometimes our tears is an honor to God. Hey? Can I confuse you the more? Some of the pain you go through, that pain is to glorify God. Ya wona etoda ye kom no ho. Se wo yo gidini na wo kọ yaw mu, wo di yaw no, sa yaw no eye ne onyam manyame. The Bible says David esun. I think that is what brought Psalm 51 or something. David esun. Dentra o de anidie emanyame. Nti nyame si owuo no ano kwan. Nyame hwe David saa kosi se David pɛ ne ho asɛm ɛkɔ kan Israel asrafo a nyame soma sɛe bɔfo so metwitwa wonti nkunkum ɔsɛ Awurade den na meyɛ den na woyɛ misrawa. Enough is enough. It is in the Bible. It is enough. Jai meja fie ne kumme sa sofo bi hyɛ wo ho nkɔma ɛyɛ mpaebɔ ne si ano o me na make catch your plane ɛyɛ nidie. The fact say wabrɛ wo ho ase ɛpɛ na chi akwan no ɛyɛ nidie to whatever sa komhyɛni no ɔsom. Na ɛtɔda esan say ya sofo ni bi komhyɛfo ni bi ada subi ni nneɛma bi adi nti no ma won gye nneɛma bi ndi sister gye nneɛma di afɛ de yɛ control letter say je bi wɔm so letter nom so say nyame yi bibia di kyerɛ wa bɛka me ama sorry edu ba bi no na say yɛ kwa so ne yɛ worship ne nyame pɛ sɛ ɔkasa fa mu atwerɛ bra na nyame bɔ nkom hyɛ no na pɛ ne wɔ hɔ. Nyame Abraham ɔde nkom hyɛ ba wiase no na pɛ ne wɔ hɔ. Pencil na wɔ hɔ. But there was no pen. Do you know why? A pen can make a mistake, but that man called pencil can never make a mistake because
he's got a friend called an eraser. Yeah, say a prophet, no. Somebody must listen. I mean, I'm engineer. I'll brush you off. I'm quite demonstrating here. No, second one, third one, I'm saying, hey, something they radozo. Uche. Your friend say, Eric Boy himwa. Ah, my code of frame, me call ye, odidi o. Me call them so, prophet, who did he? Mame, tweme hona didi wie. I say, Captain, tena say. Oguswa o didi no na o kasa. Na uche o didi na o kasa. Ah. And some na o kano. O say obi afidi obi information me mehu. But asem na o kan bi o ho a. Esi ye ogomu atachiman. Obi e no o koka kire uche. Na sama papa ni eyi hwiegu table no so tama ote aduane ne hye no ma otemanim mitenanim na o kasa no odidi. Am say aha we dem gidi. Obi ani me maame ni din a ye wo na ye de to no obi ani so nim say maame ye friend agi ba woni din ye de to me maame that little prophet sada me friend no mentioned agi ni din a ye wo no a ye de to no a sha de kam ye money ba bia I'm say hey and I'm sitting up properly. And for shenkom and for kasam but man you again say God revealed to redeem unti the reveal it say no unnecessary redeeming and yan come say for the na de nyame yi kire won na si ano because God will wait for you to honor him. So one find need na man nyame a on redeem because and come say ba enye papa de ye friend say enye papa eye owuo eye yare eye seni na no ye de ani die ne si ano the fact that wa bre wo ho ase ama wo ho kwan enye say by force say okoso for the whole by force say okodi for the whole that be it's not true. So deep for na ma wani ma wo nko de ho enti tinie aya da Bible no ye kan ye Nathan okode with the dance. But so bi te esrem ahyenkom a ebede de solo betimi yakosrem na okodu srem kura wo kɔ de sɛn eye nidie just an audio small video on air samatisa asemesi akase ya fa me ho na papa ebia me Captain Smart baby am nenam no my busy mestra say ye ho adwuma mame na emrepam no ye behia prophecy a eye yare owuo amane enye mpaibo ne disia no eye nidie Apostle J.A. Mensah ye de ne ba mankasim as district pastor ne tam no call wa ekoye no area head ada obe free mankasim no no bompa ya mo bia me obompa ya ma me but when Pentecost asofo onye nkom shete said ye hyenkom yo me wi ya say wa fra me ma me ne wo number 2 me botwene te me wi ya say wa fra me ma me ko baby a ote no na waka bibi egume maame asom maminim de oka che me maame edem ho ina no obi antimi ante de Apostle J.A. Mensah eka kire agi yewie elder ba ko a oye announcement ne ye ne nete mankasim eskafo amantem abrosanim obema announcement me hu ansem maame asori putupuru no akokoto asofo nim se papa
oyemade ba akope afa no be he no na den agi papa oyemade ba akope oyemade ba akope wo orfe e ho na be musa na ye me masa no je me nsane ma me kan ye oyemade ba akope enti papa me serew kacha makio nyankopon se onkura made mame ena passager mensa Jane Mike ena ofre ne yere ma Mary mensa eba na microphone obom pa se na ofre elder David that time na elder ahin ni ho na elder ahin ko Italy oh elder you be Sunday school district o mankasim me refi o ko America kra me refi ono ne elder sibia elder mponsanom ne won aka ye fa me be koto me ma me jabe hwe na papa so abeka ho wode wonsa eguso Pastor James gina hodi ono wa mompa ye ne yere na boy owie no se agi enidi a odi ama onyankopon ene onyame asem nti obekora wo bayi eneme ne Prophet J.O. Ampofo ye drefi kumase oforukrum ena ono so ba mankasim obey district pastor ma commission house akohoro ne car ade am ye nyina nsem sora no pa bia me kohoro Prophet J.O. Ampofo car it is say me ma ye bia school na me kwa me ba otimi ya matu ka chem say waba ade am ye nyina nsem commission house me kohoro Prophet J.O. Ampofo de Margaret makohoro ne car kwasia da no pa homa chitututu ba fie eskafa mantama kwa edumaze akohoro ne car me wie ya me ko no dibirika ofrem se kojo me baaye no na tia sa na me ka no ene ye ka ne milo ti na na yire aya ma no odimirika na onom so na ose gena nom ose efri enne ti asem okan yo efri enne eko akwanhyewuo bia beton akwantimfi no menam Yesu Kristo moburu hunu so ennom efitu menum milo na me feye na mama me atokra ma bia ma me yefre na dom timi dibirike twakwam meko na metimi akodware ahyematade akobotwene ewa adumadze sorry dem ho Abraham mi twa kwan ni mu no me ba na me kraman no so ba etimi ma ba sei ono so akọ na me dibirike akọ me kraman nyame nko kaka nyame na me kraman no pa say J.O. Ampofo ka me kohoro ya J.O. Ampofo only J.O. ene ye wo J.O. mensa ye dey free market me call Sexual Farm Plains call an area head anka team kada wonti obi anka your friend Captain Smart ya won kom shefatro for ho be je anudi midi me no so na mum se komsheni bitimi nya kokuduro e ka se ye hwehwe Captain Smart mamia aya Captain Smart bra wo ho aseme yan hwehwe wo aya Captain Smart bra wo ho ase me yan hwehwe wo efi se enkom hye di owuo yare ne amane nam no enye mpaebo ne sia no eye anidie ene di sia no efi se baby enkom hye bi afi no e wo ni wura